dobrodošli, danes bomo igrali na Minecraft Worldu serveru, IP sem dal tako popis, pa ga bom še dal enkrat. Čakamo še na druge igralce, pa bomo igrali Hunger Gamese. Evo ga, še en prišel, zdaj bomo igrali čez 30 sekund. Zdaj smo progi eno, tu lahko vreč česti. Fuck. 5, 4, 3, 2, 1. Jolo! Ne! Fuck! Oj, pa ruši, začne tam. Daj, skopli! Yes! To! Yes! Samo meč rajm! Samo meč rajm! Zdaj bom vse zažgal tu. Ne! Kam sem dal zdaj flint stil? Tiste kmeti. Prišem. Rabi meč. Da te zažgem. Ali pa te kar s flint stilom zažgem, če bo šlo. Mošti pa lepi točk. Prišem kmet. Prišem. Zemlje. Bežiške cipičkice. Prisem. Prisem. Dugo. Pa nam, jaz se tudi mlofo. Ole. Kam, resno. Moram iskati česte. Čest. Ni pametnega. To pa je fajn. Še. Padaj! To pa je fajn, no, hilajo. Da vemo, da to drevo veliko. To ni dreve zikar čest. Ali pa obnje. Ki. Joj, onda je nekaj tu gor, se lahko prijemo gor zihar. Mogoče je tukaj? Ne, ni. Pa... Tukaj gor. Gor da dol davor. Grad. Čakaj, da vidimo prvo, če je tu kakvi čestni ni jadio. Jaz grem v grad. Grad. Evo ga, zdaj smo tu. To, pa ki bo kaj pametnega? Ki lahko gor prijem, no. Resno, ne morem gor priti. Lahko. Tu ga zdaj, hop. Tu smo, tu mora biti nekaj vre. Levogi veliki grad. Cerkva, resno. Što da je grad. Pa cerkva. Česti. Niso. Ne, to
njega. Tu i ni. Znotri tu i ne. Evo, skoro sam dol padao. O, događa. Lahko gremo gor. Da li ćemo šti gor? No, orli. Evo ga. Gdje za čest je? A, gori bo. Ne! Pa da, da se crknu. Daj, zakaj ne gre v čirkico ali pa kjero. No, eno, nobeno ne gre. No, to je bilo vse. Hvala, ker ste gledali in prosim, subscribate in vse. Lepo bojte in nasvidenje.